sampa akonya eda ho no enya Asantehene de kogi sampa kuro no na mom sampa fo na de hu se ekwanya asantefo eku no mo de bo omunipa ho banti no omo de omo ho bebo Asantehene a ebe yie niti omo na ba Asantehene mu de omo ho be ma Asantehene ese yen sampa man die yaka Asantehene ho munye ntumpreko pe otu fo ka kire wo se onu oni mama kwasem o na se bi sika dwa no te so no maka kire wo se enu no mogya ne edisa de no esi ho enti enye wo na oba be dane otu fo ka ni pi osi wo no oka asema court bi antimi overturn no because oni mama mre ansa no otu fo be kasa no na onim exactly what he saying na obi a wo ye judge Dormahene na ensem a wo ka nyina na edu wa ye bua bode na question mark e wo o judge no sometimes I wonder Dormahene make his statement bi na saying me tie kwara me se afem o say o ye judge de be mum obebu court so wow wonim say contempt ye chiri tu nkura fa de ho hey na hatred ne etimi kwasa eni no tu fu aye wa fa girl na say de yen Mama kwa baba Xposed GHFM Bembros. O subscribe and patch subscribe no be nsunya bi. Nsema de bia de bremo na nsem bia esi last week am pese yesusu ho. Patch obi anim sampa na ekura ewo Ghana. Na tesi ya kase curfew kese da ho asebe. Edu time ya ese moda. Na de na ba na pese ye hu no. Ohene a otumfuo eso ani ino. Dormahene so said there bi. Ema asem de court. Now before then, no language be an ho na or church mu or church the sense of Dormahene send you ye no obokuru yenkotie ne oka ye ba ye beto aso mo kasai eni nyina ne se eye sampa akonwasia ho sampa busua ekuo na omudi akonwa no omunya duanafo na omunka doma atrankonwafo ho Eninti sampan so wanhye Dormahene ase na fe aba ne sei ena nana Dormahene waye kinkyire ntwan a ompese sampa ehene nana samba jafla ya begina tum ewo Bunu Regional House of Chiefs ompese obegazete no na wo fa kire akwakofa abrantie bia ye friend say ya sa mudua na ne ahimfu bi aka muhu abom akose onu mom die wo yohene entimumu agazete no sad na ko National House of Chiefs na mode ko ye nso no ena Asantehene wo gina pintin se ompene efise enya de a ya gini tumu a eye sanse wo nso ankire otumfo se to abebi okotokohene owie no ene kuma wo hene enso ede bato so se dabi ya nyintu na ni nyina tiefo ne se sampa akonwa eda ho no enya Asantehene de kogi sampa kuro no na mom sampa fo na ne hu se ekwanya asantefo eku no mo de po omunipa ho banti no omo de omo ho bebo Asantehene a ebe yie eniti omo na ba Asantehene mu de omo ho be ma Asantehene ese yen sampa my dear yaka Asantehene ho munye ntumpreko pe na Asantehene so ye kikire no obi biara asante kura be kokon akua fa so no yen sa wukuro yenku ne de waka Asantehene ho eninti ema Asantehene gi sampa tumu preko pe ena yede de koto feku a eye tidom fekuom enti wokọ Asantehene mu a Asantehene etrasia meka Asantehene council trasia tidom fekuo no ehọ na abehunu sampa hene ewum eninti ebre ba se nana kwakusuna otoso mienu eka baabi eye sampa hene owu ya ansa na yede nana samba jafla ebesi akonwa so no ne penso ena otumfo pokuare Asantehene wanya ni baabi ko me kire opokuare otoso mienu opagya sampa konwa no ebeye ne manhene anumpo na himfu bia wo bunu ahafo no no mo mpese omo beti ase nenso enam ses na sampa ehye Asantehene sinti no okaye no obi antimi anyia no afei
ya pega sampa konwa na ba be yo manhene eniti Bono Regional House of Chiefs hia otimi kobi na fe eba ne sen ena sampa fo asi wo mohene na Dormahene wo kata niema so wo pese obegwa niema nim ama nokura daadie ya samudua na Dormahene wayi wa adwen se ono nanka wo pese wo de ne ye ohene no ni bisa wo mo fa kire ese onko sai na wonsai kire ne manfo na won famra sampa Bono Regional House of Chiefs na mi bisa se ya sa mudua no ahimfo be no okohia omo esu akire na ahimfo sai na gi ni tum ebra ya sa mudua ene sampa busua ni nyina omo tabiri omo asem ko otumfo ahimfie no enya Asantehene na kan se omo famra o na ba di mo Bono Regional House of Chiefs nchen muntimi nkasem no enam katasehye ene poyenti na mo mpese mo beka nokure Pacho so akotie very interesting na way na make say oni mi bi yesi opetu epo wo se amoja na eba woni unia pani beku ba redeem ene betutu anwumre o se so far Dormahene nkofo a waye nyina di o machi nyina o madi ntwo am kwakota ni aguaguas because otu for catch that was say onu oni mabakwasem o ena sabi sika dwa no te so no maka kire se enu no moja ne edisa de no esi ho enti enye wo ena oba dane otu for kan pi osi wono oka asem a court bi antimi overturn no because oni mamamre answer no otu for be kasa no na onim exactly what he's saying na obi a wo ye judge Dormahene na ensema wo ka nyina na edu ya bu abode na question mark ewo o judge no ho because enye sade na ye bu nsem nyina ti awsa mimi de na so kasa na mafai kwa Dormahene because obi a sebe this man na I respect him a lot but baby a wo kona ise nkola niam na wo ye kola asem and then we hire ha and you jina Asantehene and how many times that who told you to even say it? Sampa in Penifona mu yet the rightful owners of Sampa no almost say and yes sir omo kwako ene Asantehene and Asantehene defeat omo but no mo hwese nia progression wa Asantehene no say ye ba be bata mo ho and then swore allegiance to you. It's by history no Sampa or hini biya yafa no or swear allegiance to what the Asantehene not the Otumfo alone. This is a fact. Me wuni entia wonti ase e ho yokuro ene wakofa bra bi no de na besiso na ene epko pa koka na ye di asam no court wie no ekuro ni butui a ye the rightful owner buy no we no anya by force o be ma anya sa no ka we de mra na ye adwuma ye nkohwe no so mra Small video no. Na when nyina kwesi no, e na bonofo ahemfu bi eye press conference. E na o say papa, Dormahene, where your last warning. Enyem na meka. Ahemfu no, o say Dormahene, where your last warning. Sa Asantehene na wo ka no, when jaya, ye be kire dabrama. Ye ka se be kire dawe je se ye be kire ade kokko. I won't said God. You see, sometimes I wonder. Dormahene make his statement be not saying, me tell you, I'm saying, or say, or your judge, dear, obebu court so. I'm saying, wow, wouldn't say contempt. You're chilling to Korean fan home. Hey, now hatred in it, means kwasa, and no two for you, what for a girl and I said, the why you're the oh, hatred, you know, and no knows but say, you're chilling crappy. Yen kwatie warning na Asantefo bonofo ahemfo no e de ma Dormahene yen komra Dormahene, you are warned, and this is last warning to speak against the chain of gun and respect yourself.
ebi ni hafu ye nyina ya Asantefo a ye man ye wura on the friend Ashanti kingdom ye kan kingdom wono do ma oni kingdom se ya me ni kingdom no kakra bi ni ya nyina ye nya na Asantehene dia wanda dom kakra nyina man na e hye na si bebrebe eti se wo kasa ye bari chom ye nyina ye nkoda ene obi ani wa wonu na bakosem ontorobo no fa ani die ni eburo ema ye wura Asantehene ye wura no obi ani wa ono tete no wo mu nyina na yesuma Asante ene na wo de wo say wate wo Asantehene wo meka wo ti ba bi wo de ne man wo bu se de de asumbie beba nkoso beba eyeyo beba obi ana Ghana manso ede nkoso aba Ghana man na wo de wo sori a no akase Asantehene me pesa me kache mi nua Dormahene wo de mi nua no ye de atiti anya ye nua no eti ya wo manani ede na no tantoto Asantehene obi a hwe aman na hihye Asantehene ase ebi mu cha wo panyini ebi mu cha wo kin wo bro wona wo no wo kra ya ka sabe so me kan pay na najma Badu ti ase original House of Chiefs men na mi jira wo ka chense na najma Badu wo kra se ka wonya buroni e ka kire no wonya buroni ama wo ka chense ya fo wa ka no kra pa wo ya kom ni wo fra kom silodi awana ofi ya Abraham ni otufo pokware eko eyi tu ya yekwa wana no wate ayi patam adai na ma wani beto otufo Asantehene osetu adai e pesi akama also te no say paja so akoti omo se omo pa acho omo de omo sum sikega omo nananam niama ye chrom eno na omo de som enti omo pa acho wo de wo nsum a obi ansum a wo Dormahene minte da se otumfo aba ho se bra na be some tina oba bi ba enkoka emeka omo as I say the regional House of Chief of Bono no why you need to say your personal bona fide property who you president of House of Chief it does not make you what an autocratic person a democracy omo nyina some of them are even higher than you it's your foul as president it does not mean say push your will on the people that is what they want to tell you almost say this is your last warning because who na wo kasa asem na wo kika biem na o mechira de kokko wey efihin de bae sa Dormahene ejai ni oye na asumje beba Ghana ba bi e wo no ye hia sa de ma we de bia meka oyo hene me pese me kasa tia no ye hia imputuo de imputuo na ye hia no ye hia obi tse otumfo odwe nipa ho enye oba be kasa me ye chief na me ye king enye ne ye hia niama bebre me sure e wo doma enkoyi but why you political person why you baby a ye ka enyeyi me pa chaw domafo empanifo no munyina mo ye Ghana fo mo nka mo hene ne se ye pa chaw ayabi onyai enyo no oba be che history ye pempumtuo enye nia we na we enye ne hia yen etinsem na oka no the division and eba Ashantis and Brunim. Now so Bruno for me so aka say yen ni Asante for eba ko. Dey bia me kan bibi me say me Ghana ni o. Wo so ye Ghana ni dia me no ye nipa ba ko. Enti me hia po say me hu ba bia wo fi to know say you are my brother. Sabuno hine ana Dormahene ti me hu sa adwen we ya. Obo so tun for kwa ye ni nua. Enti say oye bibi e say wo kona kwata na chi. Na say ye nkrafo di afahye. Enkra hine ekọ otunfo ho. Owie no tumfo so ba na ne famous Awurade Ghana na e de say anche na Dormahene wasa ya de we bio me pa chaw ya mpese be kasa tia because wo hene ye bu ahemfo ba ba bi a wo kọ no wo be ya na nkofo de wani ma ye fam etisa wo ni ma mpa chaw eye ba bi a wo di na ye mo tumfo ndi ne kingship na wo so di wo paramountship ene ya wo aship na mo de kọ se wo ye kino wo ye paramount o me pa chaw enu hia impuntuo no de ba enu na hia yen Xposed ye chefem bambru so cham na afra me a mejo so manu asi bye bye.